Clear to the Zibai Ule, Pisila Siam Tarikania, Tunhnai Chanchin, March ni Katle, Nico Inkara, Kaushan Rombona Chanchin, Longai Hangu. ECM Assembly, BCMIO Palayan Kal. Evangelical Church of Maryland, ECM Assembly, Voiza Pakatnatsu, February ni Somni, Pariata Janga, March ni Tum, Sanghi Somni Palikan, ECM Bethesda, Misa Vice, Yaha, Neania. He Assembly, Hian Mizoram Baptist, Kaushan IO in. Reverend Dr. Lazarliana, Director, Communication Department Le, Upa H. Tanzava, Vienglai, Lunglei Tepalai Nankala. BCMIO Akal Tehi, Raurel na Atil Tuan Vikin, Reverend Dr. Lazarliana Tswaning Anizana Tutsa Asoi, ECM Assembly Hian Raurel Palai Zali Somnga Antelani. Pastor Laglu in Com Neyani. March Nithum Sanghi Somni Pali Patiani Khan, BCM Biak in Electric Veng Lunglaya Pastor Lagluna Incom, Induction Service Nayania, Reverend Arlal Biakliana, General Secretary in Incom Makai Shwaya, Upalal Neithanga, BCM Zotlangle, Upatai Thanga, BCM Lunglon Eastern Patian Tutsiarin, Reverend Vanal Wankima, Director, Pastoral Department in, Pastor Laglu Turte, Melchia Tirna Anaya, Pastor Ratana Laglu Turte, Nenajangin Testimony Ngaitha Kanibok. Reverend Arlal Biaklian and Pastor Tana Lakthar mi pangate laklu na ane nuwa. Reverend Arlal Nunzira, AGS Service in Jongchai Sak na aneya. Reverend Dr. Arlal Thanmoya, AGS Mission in Tutsa Asoi. Electric Pastor Bialzai Paul, Serkon Pastor Bialzai Paul, Ten Fak na Lhasa in. Reverend Elal Som Liana, Bialto Pastor, Electric Pastor Bialin Malsom Jongchayin in Ko Makharani. Pastor Ratana Laklu Tehi, Emmanuel Alwat Sanga, Tsalia Fapa, BCM Electric Veng, Lunglei Electric Pastor Bial, Vanal Duat Atwal Zik, Tumtlinga Fapa, BCM San Mari Pastor Bial, JLL Ruadika, JLL Thangluaya Fapa, BCM Bethlehem, Tenzol Pastor Bial, David Sila Nun Kimahtin Seva Fapa, BCM Ngarchip, Zerlun Pastor Bial, Zo Eng Moya, Tongliana Fapa, BCM Bethel Sampai Pastor Bial Ti Ania. April tha changin an omna bial tura ruata janin kumthum chung pro pastorin bial changshanga an omanga an probation hun kumthum chunga an mo phurna te an len choa exam te an paltlang nuwa nimhi an niang GKP Chan Mari Unit Longtlain Golden Jubilee an lom GKP Chan Mari Unit Longtlai te chuan rintlak pathian ti thupoya mangin March ni achanga ni thum sanghi somni pali chung khan an unit Golden Jubilee kumsom nga na an loma MGKP Shwaitu te Reverend F. Zaurin Khoma, Secretary, MGKP, Rongbol tu Kezau Siam Liana, Rongbol tu Joseph Bizir Sang Zwalale, Nula H. Zairem Siami, MGKP Media Cell Crew Member Tenan Telpuya, BCM Kharle Jonathan Lian Natin, Zai Rongbolin Anman Puibok. Jubilee lom na program hi March nitni inrin ni chotnuwa jangin manchananiya. Reverend Kelal do Sanga, Longtai South Bialto Pastor Chuan inrin zana thutsa asoya. In Kombana Upa Kelal Som Liana, Senior Advisor, GKP Chan Mari Unit in Jubilee Maidet Sikayin Lom to Soy Jong China Ane. Patiani Zinga Jubilee Monument Hon Nanayania, Reverend F. Zaurin Koman Monument Hongin, Jubilee Cake Zaile, Jubilee Darwak Technique Sunzomania, Hemizo Hian Patian Biak in Komnein, Reverend F. Zaurin Koma, Secretary, MGKP in Tutsa Soy. Zanlam in Com ni Chunzomania heta hian Reverend Dr. H. Lalthamwana, Executive Secretary, Longtai Area Chuan Thutsa Soibok. Jubilee lom na le pathian biak in Com ate hian GKP Longtai South Pastor Bialte, Longtai Area GKP te MGKP IO ten Chibai Book na ansoya. Unit shang jangin Zai Paul le Mimal Zai Thiam te Zai ngai thak le worship dance te clear ho chinania. Shwai tu masadi choi moi na nein inrinit laya Jubilee Ryan Kil ho bokani. GKP Chief Peer Pastor Bial in Kompuile Raurel Nayani. March ni Khata Janga Nithum Sanghi Somni Palimang Khan, GKP Chief Peer Pastor Bial in Kompui, Voisomli Palinale, Bial GKP Raurel Voisomganatsu, BCM Biak in Lungboya Nayania. In Kompui Tupuya, Chalai Timamo Iswa Kristati, Manani. Speaker Rongbol tu Sila Nunpuya, Bazar Veng Lunglei Mangin, Bazar Pastor Bial Zai Paul ten in Kompui, an Manpui Bok. Zirtop zana in Kompui janin in rinitsona Raurel Nayania, Palaiza Somnga Pakatan Tela, Anturel Zinga, Leadership Training Neite, Bible Tiar Swate, Voluntary Blood Donation Neite, Bial GKP Shwaitu ten unit lot swale, Bial Chung unit te in lot hel Neite Hatela,
kumsang hi somni pali atanga sang hi somni panga budget tatan chengnoi khat sing khat sang thum man poma bial shwai tu in than kumani angin kumsang hi somni pali atanga sang hi somni panga bial shwai tu thar hitiang hian an thlang President PC la Rozwala Vice President Rongbol tu R Rinzwala Secretary Rongbol tu R Lal Zidinga Assistant Secretary LH Lalnun Enga Treasurer Gospel K Laram Ngai Oma Finance Secretary R Lal Ngak Moya Senior Advisor Upatsi Lal Tlan Moya le Upatsi Lalung Nema Chief Peer Pastor Biala Hian Bial Puma GKP members Sari Somruk Pani Anom Mekani BMP Pangzol Pastor Bial Mit Voikwana Neyani BMP Pangzol Pastor Bial Chuan merch ni khata changa ni thum sang ni som ni palimang khan BCM biak in khongbo ka Bial BMP mit voikwana an manga mi thupuya Krista aya palai ti thu mangin Speaker MBMP President Rongbol tu chongro lura chong thu an manga tlangwal HL than moya BCM wal chhuam South in Zai Rongbol na nein bi thi aman puibok Zirtop zana pathian biak in khomin mit man chanania speaker in thucha soin marchni ni in rindi ni lengin in fiam na chang mangin in ti hlimna neania tlailama rwai che ngalani in khoma piang in bial chunga BMP unit chang zai polte twal chung kaushan zai polte bial BMP zai pol le bial zai pol ba ka mal zai te ngai thak chinani pathian ni zan in khoma hian Pangzol Pastor bial zai pol music video ma saber mangai na thumoi berti chu bial to Pastor Reverend PC Lalmuan Kiman atlang zarbok Pangzol biala hian unit paruk omin khongbok ramrikon khwanglum keltan vengnun le Pangzol unit te omin member hiton din huna zathum basari an omme kani BCM Assembly voiza somni pariatna nei me kani March ni ruk sang hi somni pali zana changkhan Mizoram Baptist Kaushan Rorel Sangber Assembly voiza somni pariat na chu BCM biak in electric veng lungleya nei me kaniya thupuya zohana bung som pasari chang somni pakhat thube chanin in pum khat na ti chu manani Assembly chung hian jing kara Bible study nein chunlama rorel nei chinaniya zanlama pathian biak in khom omin thupui chen sang mangin pathian thu cha ngai thlak chinani March ni ruk ni lai ni zana Assembly honna in khom nei niya President Nilai Reverend KV Thangan Assembly Hongin in Kho Makai Shwaya General Secretary Reverend Arlal Biaklianan Palai Lom na le Chibai Book na soin Reverend Kelanun Sangan Thucha Soya ngani jinga Bible Study Reverend PC Zo Sanglianan Shwaya Zan in Khoma Reverend H Vandal Ruatan Thucha Soya Zirtop ni jinga Reverend Albiak Lu Chong Thu in Bible Study Kai Shwayin Zan in Khoma Reverend PC Laro Poyan Thucha Soy In Rinidzinga, Reverend Dr. C. Vanal Shuayan Bible Study Kai Shuayin, Zan in Khoma, Reverend J.C. Vanal Luayan Tutsa Asoya, Pastor Pensionet Swag Tehana in General Secretary in Certificate Tahlan. March ni som sang hi som ni pali, Pathiani Zinga, Pastor Nemhe in Khoma Omanga, President Thar, Reverend F. Ramdin Moyan Nemhe na Anayang, Pathiani Chutnuwa Lalpa Zanria Kilhovin, Reverend Elal Somlian na Nabuat Sayanga, Pathiani Zana President Kaltswak Reverend KV Thangan Thucha Asoyanga in Khombana Assembly Chiakang Rorel ni matsaber ni ngani ya Reverend KV Thanga President Chuan Channele Hunsirte Amanzoa President Thar Reverend Evramdin Boy Nena President Nin Hlanin President Thar Hian Assembly Rorel Kai Shuai Ngala Hunma Salama Rorel Palai Lomnale in Chiarnete Neyani Kumsang ni somni pathum assembly le sang ni somni pali assembly in kara ordained pastor le kaushan upagal ta te sun na hun maniniya pastor pathum le kaushan upa somsari anwa in mi somsari pathum su nan ni anong bol na awanga lom tu choina le ankal santa kaushan hote le an chung te ta na chongchai sakna reverend si chuntluanga na mang report jang shangai thakaniya general secretary in finance report ta atarlan danin April sang hi somni pathuma changa February sang hi somni pali BCM tholom target atanga sumhu to zat chu chengwai sang sari za somkwa pakwa sing sari le somli pakwa ania kumsang hi somni pathuma changa sang hi somni pali ata na target pumpuya changin za somriat pasri point pakhat pakwa alut to a target latlin lo na hi cheng noi zaruk somriat pariat sang kwa le zariat somthum pathum za pariat point pathum mani Statistician report in Atarlan Zinga Tundin Muna BCM hi ABC Sompasari Omin Pastor Bial Somkwa Patni le Tual Chung Kaushan Zaruk Somsari Pariatan Oma
Kaushan member zong hi noi khat sin sari sang kwa zan hi somriat ni in kumhasa aya member pun na chu sang hi zariat somsari parukani address mission report chuan mission field chang somni panga arong bol me kani thote missionary le mission noya thoktu mi sangkhat zathum somli pathum anom thote kumsang ni somni pathum chungin kaushan thar som paruk le fellowship som panga dinin ring thar sangli zaruk somriat pakwa anom thu atar langbok President elect Tan Reverend Dr. C. Vanaldika tuna AICS principal nilai chu thanania statistician Tan upa G lom sanga sirkon thanani bok nomination committee in Mizoram chung le Mizoram pon mun shang palai tura rawate assembly committee shang member tura rawate thirin pomania pay commission voi som pani na dinania member som pani rawat fil ngalan ni Baptist Publication Board website le khabot lang zarania assembly palai le ado piang le thei turin phauchwa ngalani Tunchum assembly a hiano rail palai le fraternal delegate mi somni tenen in report mi sangkhat zaruk somnga pani an oma Chanchin website lai thenga palai theng to himi sangkhat zanga somruk pakhatan ni assembly ro rail ni masabera Baptist Publication Board le khabo website pathum tlang zarani March ni sari sanghi somni pali assembly raurel in khoma hengle khabu pathum Baptist House style BCM thurin chui zaw nale pathian thu soi zirna homiletics te tlang zarania assembly palai tele adu opiang le thein assembly na hmuna hian chhop chwa ngalani hengle khabu te hi Baptist Publication Board te chwa ania Baptist House style hi cheng somnga thurin chui zaw na cheng za somnga le pathian thu soi zirna cheng za te a le thean ni Assembly delegates te BCM hun mapoimo fan puyan ni Assembly ro rail ni na zirtop ni khan Mizoram chung le pona changa Assembly palai fraternal delegates te le observer chen khat te BCM hun mapoimo headquarters office BCO Christian Hospital Serkon Baptist Higher Secondary School Baptist English School Serkon le Higher and Technical Institute hetim te fan puyan ni ya Adi Baptist Union Evangelical Churches of Maryland Congregational Church of India, Maryland, CCIM le Iswa Krista Kaushan Walpui NG changa palai local te anniya anni ho hi upa MS dongliana archivist in shwai kwalani Mingaw nung trailer assembly palai te enthei tura chhop chho ani BCM assembly sang hi som pakwa in Mizoram Chanchin chalo thendan documentary film website ni se tia arel chu shooting zo filter in tlangzar thei tura chulma me kaniya Assembly thorela ni awangin website tulampo in assembly a nge film pum tlangzar manani lo po in a trailer tal assembly palai ti enthei tura chhop chhuak turin ma anla a assembly zan ni na in khom ban rolin he documentary film mingaw nung trailer hi assembly palai ti ma a pho chhu ania President Reverend Evramdin Moyan pathian hne na lom thu soina le tluang taka film pum pui pe fela tlangzar thwai ni theinan chung china anei Mizoram Chanchin chalo thendan documentary film Mingaw nung hi thlasom pakhat chung te meu Mizoram mun shang le Mizoram pona Mizoram Chanchin chame cheron chitu ten sul numsa an nei na a nei nia April thachun lama tlang zarni ang March ni riat kha kaushan ni poimo missionary thlen cham phapha kani March ni riat hi Mizoram Baptist kaushan ni poimo missionary thlen cham pha ania heni hi Mizoram Baptist kaushan ni poimo zinga tel ni in kumtin in kaushan thathok te cholatan manani kumsa kha zakwa somriat pakwa BCM assembly ro rail na chuan BMS in chimlama rongbol na anron chan hun hi ngai hlut le sha tin tlak ni ya sha in chimlama missionary te thlen ni ti in lunglein lo lu ni march ni som pathum chu kaushana thok tu te chuti ni office cholatan kumsa kha zakwa somkwa atanga manchan turin apwang ta a hun engemaw chen manani nuwa kumsang khat zakwa somkwa paruk assembly ro rail na bok chuan hei hi ngai to anun le in missionary ten tlabungan lo thlen ni march ni riat chu missionary thlen champha ti in manalo ni le ta ani heni hi pathian ni le ni lai ni ya te a thlen chuan headquarters atanga thupui thlan sa mangin thu cha te ngai thlak thin ani ya pathian ni le ni lai ni ya atlak lo chuan kaushan program ashana siam lovin kaushan tha thok tu te chol holiday tan manzui lo ni ta zel ani February tha Christian Hospital report ilongai thang o Director Medical and Health Department report in Thailandanin February sanghi somni pali chungin Christian Hospital serkona damlo sanghi za somnga in entirin anjinga zanhi somkwa pani admit ania naw piang somli pariat an omlain mithi som pakhatan nei thung
January thatchung khan dam lo za som panga zayan nia hengzinga somruk pakhat te hi zaipui major operation an ni endoscope mi somni pasari le ultrasound na mi zanhi somsari pakwa enan nia laboratory ami sa khat zali somkwa pakhat examine mi zanhi somsari pathum x-ray manga endikan nia damlo hne na thisen unit somriat pakwa pek chwa ani bok February thatchungin hospital poor patient fund tan chengnoi khat sing kwa sang ni le zanhi som pakwa ba ka hospital mamo manrwa le bungrwa chang chang michan hem ngai te pol haule kaushan hote achangin donania GKP Salem unit lunglei te hena changin thisen unit som pariat le GKP theriat pastor bial te hena changin thisen unit somli pali awain thisen unit somrok pahni andong bok Ramthim rongbona chanchi ni lo ngai thlang u Chakma mission February ni somni pakwa achanga March ni thum sang ni somni pali hian Chakma Baptist Church Assembly voi som pakhat na chu CBC biak in new khojoi seri biala neyania thupuya chanchin tha hishil ro u marka bung som paruk chang som panga manani zirtop ni le inrin ni lengin assembly ro rel neyania palai za som kwa parukan tela mi khwal riak lut mi zathum somni chuangan ni BCMI in puti ngak sanga mission promoter le upa arlal than moyete palainan kala puti ngak sanga hian inrini zana thucha soi assembly chung hian zanlama pathian biak in khom nei chinania assembly pathiani tok in khoma pastor nem nge in khom ne ania Jimmy Bilal nun thara chu Reverend Dr. Sila ro thanga executive secretary Chakma Baptist Church in nem ngeta pathiani chonno lalpa zanria kil hovin pathiani zana pathian biak in khom nei le anibok Assembly report tatarlan danin Chakma Baptist Church hian Pastor Bial Soman oma twal chung kaushan somsari pariata chung kwa sangkhan zali somli paruk omin kaushan member sang ruk zanga paruk an ommekani Tripura Field Primary School somni pakhata class 5 zirlaidit chuan March ni som patni achanga ni som panga chang ni somni pali chung khan zona in angtlang mangin examen neya exam beitu zatni pathum man om He exam pass te chu entrance test ngai levin St James High School gongraya class 6 admission pek chinan ni March ni nga chang hi somni pali thole ni khan rayo mol som te chuan an khochen om rayo champ rai ko shana derma charan jamatia in kang chat chanpui na tlang an neya kaushan member somni panga thok chhuakin veranda an siam sakani MP NMH Field February ni somni pariat sang hi somni pali khan Christian Boys Hostel dernia no pangten recreation program mangin in ilna shangan neya loman te semania tlaya roikil ho ngalani tunla hian pulpit nei lo kaushan field chunga an omnu alawangin mimal le twal chung kaushan te thil pek ling khoma tengin hatlang tho me kani field director Reverend H Lalrem Tluang hovin ring tu hnung tolte zon chwa na tho me kani ya counseling te pe kan neya chung ko ingi maza chulali swa ne na shwaikir me kan ni Kar doble karle lama kaushan program poimo kan sha thei ta kan hantar langange March ni som panga achanga ni som pasari manghian Reverend Lalrem Siam Ralte mission director chu Jharkhand Field Christian in khom pui manpui le speaker ni turin akalang March ni som panga achanga ni som pasari manghian GKP Khozol pastor Bial in khom pui ne ani dona in khom pui speaker a upa PC Vanlarova senior advisor MGKP manani ang Higher End Technical Institute Mizoram hetim chuan March ni som pali achanga ni som paruk sang ni som ni pali hian chalai te kut pui Hill Fest College campus komzola abwat saile dona he festival a hian sumdong te tana until de chwa shalna zaile lammi te tana in pho chwana naupang in fiam na mun ba ka chim tu te tana in ti hlimna chatak asiamani dona adu apiang tel the ani ang March ni som panga achanga ni som pasari mangkhian BNP Paithar Pastor Bial Chuan BCM biak in chitlang puya in khom puyan nei dona speaker a rongbol tu chongru lu ro chongthu MBNP president an pangang khati zong Tunhnai Chanchin March ni khatle ni ko inkara kaushan rongbol na chanchin kan ngai thla ka kan clear ho the chu ni e